سبحانه وتعالى اختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أشياء كثيرة منها. Аллах субханаху ва тааля ушул пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн бир көп нерселерди ага тандап койгон. Алардын арасынан أفضل بلد مكة. ага деген эң жакшы шаарды ал Мекке. عندما هاجر جعل الله سبحانه وتعالى المدينة لها فضل. Качан ал көчүп кеткенден кийин, Меккеде Мединага көчкөндөн кийин, ошо Аллах таала Медина шаарына да өзгөчө фазилет кылып койду. أفضل كتاب. Ошондой эле эң жакшы китеп. أفضل أمة. Эң жакшы үммөт. أفضل أصحاب الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Эң жакшы сахабалар, анын жанында анын сахабалары бул пайгамбарлардан кийин Аллах таала жараткан эң жакшы адамдар. شريعة كاملة. Толук, кемчиликсиз шариат. خاتم الأنبياء والرسل هو عليه الصلاة والسلام. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал пайгамбарлардын жана элчилердин эң акыры болду. أما الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام هو نبينا عليه الصلاة والسلام. إمام كان إمام ليلة الإسراء والمعراج. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол пайгамбар жана элчилерге аларга имам болуп чыгып намаз окуган, имам болгон. Ошол Мираж түнү аларга имам болду. رفع الله سبحانه وتعالى ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эскерүүнү Аллах таала муну бийик кылып көтөрүп койду.